الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال أيضا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا Sadaqallahul azim. Sining umat salam malabbi jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rilalanna riwattu cinampoe. Riwattu kami nam malabbi na pungala taala. Yalai papareng ngerang lauri di mana makada pada angkamanan nikmai na ipertahankan iarega itingkatkan keimanan ketakwa atta tepe iarega tau tongot-tongot ta lauri pungala taala ya naritu ifegau isininna parentana pungala taala ini niri sininna papesangkana pungala taala Sai tan ratepe talori pungala taala yang naritu ifatarakai asyukuru kata mapuji laure jesewan na pungala taala nasibawai wirekada alhamdulillahi rabbil alamin nasaba engka kinawat ditudat-tudat cinampe mengulangi ali tak lauri pungala taala tiada lain dan tiada bukan sang adinna engka mikor itu papinya memaraja na wireki pungala taala ala siaga egana engka sulas surat tak disaliwang melok landra alina mangulungi alina lori pungala taala nyekede payalangi kesempatan oleh pungala taala belum diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala ya sekali lagi ifadupai tan ratepek tak nasibawai syukru lori pungalahu Subhanahu wa taala memuari syukur tak nadupai wi pungala taala nasibawai pamasina riau renun na yang itu pamasina insyaallah salawat nama pas salamat masa nasoku laur nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga kita sekalian mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah sini umat sallam malabbi jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melo ipahasi bawa madece makada ternyata waktu atau tongat tak rilino fitung ngesomi bawang perhitungan kehidupan manusia dalam kehidupannya ini hanya berbilang 7 hari fitung ngesomi bawang ya tonna romatu fagangkanna di fasi jumlai fitung ngeso tambah fitung ngeso tambah fitung ngeso nagang kata idi tolinoy wadiki tuo resat lebuk natanai berbilang 10 tahun 20 tahun 30 tahun dan seterusnya majappu atau tenget tarilino fitung ngesomi bawang maka de pangulota baginda Ali risesena ruwatui agana sa pangulota baginda Ali maka dai idi rupa tawe yakode taule jepiwi yare ka yakode taule pahangi sinin narwatui
sininna ro'asoi mapasangi pangulut baginda Ali si boleh-boleh tafahangi sekurang-kurangnya telu waktu. Kalau kita tidak bisa mengetahui dan memahami setiap perhitungan waktu, cukuplah kiranya kita memahami 3 waktu. Tafahangi ro maka de pangulut baginda Ali telu waktu. Tegero waktu kemarin, masa lalu, as-sallabu yang kedua masa kini, hari ini, as-soih yang ketiga masa yang akan datang, as-sobajang. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Agar betul nari lalena adanna pangulut baginda Ali, maka da telu waktu na parallu ipahangi ia rega ijepui. Maka da pertama tapahangi ia rega tangerangi waktu laboeh hari yang lalu, masa yang lalu. Maka da angka riolo metu idi ataki angka kirila lepetangi engka rila lebbuana indok tak di masa lalu kita ada di alam rahim rila lebbuana indok tak aga parallu yang ngerang aga parallu ijepi koro rila lenna soy maka da iero asoy riwatu ta angka mofiri petangi angka mofiri rila lebbuana indok tak majapu angka ki mangakui alita ataki riolona pungala taala majapu angka ki mangakui makada pungala taala puan pancaji papada padanna pungala taala narampi relalang akoram marajana alastu bi rabbikum qalu bala syahidna sengaja pungala taala naoki na abadikan pungala taala relalang akoram marajana asi jancingetta riwat tutta rilala petang rilalang bebuana indok tak sarek pamangi nawaddi yang ngerang apa ala siaga egana idi kiata onronna kita kalufa maka sengaja Allah mengabadikan perjanjian kita di dalam Al-Quran supaya kita senantiasa membaca dan mengingatnya. Mapanasay pungala taala lauridi riwatun naro wattu mapatangi alastu bi rabbikum atakku agama ngakui muka man caji puamu. Nah napa lapong ata nang ngakui pungala taala dengan persaksian bala iye puang mengaku kak puang syahidana saya menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhanku ya Allah. Iya ata kak puang jam dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi farallu ijapuiro as-sallabae maka dafura tu cicang riolo mai mataro janci ki lari pungala taala maka da pungala taala dek gaga nawat ding isompa sangadina pungala taala idi ataki lari pungala taala makanya riwatu tak mengaku rilala petangi rilala babwana indok tak mengaku ki maka da pungala taala puata mumpui papojinna mumpui sifat rahman dan rahimnya pungala taala lauri atanna ya tonna rona sabari mariorno pungala taala na falabo ila fong ata masuk mitatajan riwan walino tapi megato tahu rela petangi dena sanggupi ro menyaksikan ya rega dena sanggupi piro ajan cingan nalori pungala taala dena puade pungala taala maka da iye puang idi puaku maka rila lepetan namupa pungala taala dena falabai atanna masuk mitatajang. Makanya terkadang bayi itu biasa ada yang mati meninggal di dalam perut ibunya sebelum dia lahir di alam dunia. Maka si boleh-boleh tajapiro watul laboe maka dafura kitu mak janji pungala taala. Yang kedua zaman dimakan Allah Subhanahu wa taala
Waktu maduanna ya faralloi ijepui ipahangi yang naritu hari ini masa sekarang riwatut ta engkat tu resa lebok na tanai agaro resa lebok na tanai makada dunia ini adalah alam di mana kita akan ifat dufairu jan citta lauri pungala ta'ala. Dunia ini adalah alam gaukeun, alam amalan, tinnya cerita, tinnya bicara. Apa ala siaga egana makokoro tau naulle yarega maccai na bicara akhirae. Yarega maccai na bicara na cerita sinin na lise-lisei. Nia kade naulle pegaui. Yarega de naulle padupiro bicaranna. Nasabak memang alam dunia adalah alam amalan, alam gaukeun tinnia alam bicara. Coba tai te zaman dimulakan Allah cerita aga de napahangi lise aga de nolet cerita pak baluk pak burai lise na sumpah jangin afala na wedding alina cerita manang silinna alla na akhirae lise na sumpah jangin dan lain sebagainya ne keriwatun na bangi pak bangeri masigi mak baluk pak burai matui alina. Betul na ada dunia ini adalah alam gaukeun. Namun ni cedek bawang pat disengeta. Namun ni cedek bawang bicarata. Ni kami gapat dupanna amalan kita banyak. Insya-Allah iruna reke pungala ta'ala. Maka yang kedua zaman dimulakan Allah farallu ijepui makada ternyata hari yang sekarang ini melok mi ifat dupa asijan cingeta pole pungala ta'ala riolo mai mangaku ki mancaji ata riawanu walinu ifat dupa memen ni akiatat tak lori pungala ta'ala betul na ada ifegau isinin na parentana pungala ta'ala ini niri sinin na papesangkana pungala ta'ala nikia zaman dimulakan Allah ala siaga igana idi sesan na tolino onron na ki atak kalufang biasa lalu nalufaiwi asijancingenna bahkan diobbi alena makiata lori pungala ta'ala dek muni ha gaga kido-kido na melok makiata lori pungala ta'ala. Yang terakhir zaman dimulakan Allah waktu farallui ijepui yanaritu masa yang akan datang as-sobajah hari yang akan datang hari akhirat yero asoy kunero wattu na pungala ta'ala na fadu pero asijan cingetta maka dan nigi tahu pegau ipasilen na kajancin na riwattu na wanwalino maka nawala pungala ta'ala pamase yan narito ifatama yero atay dilalan na suruga pamase na pungala ta'ala ne kasi balikan na yakko angka ki purata majanci riasul laboe ne kariwattu ta masuk mitatajang takalupa ki bahka de telo padufe jancit talor pungla ta'ala maka siap-siap di masa-masa yang akan datang kita akan mempertanggungjawabkan agi-agi pura ipapole riwattu ta turis lebuk na tanai maka zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala tajapui lalui telwattu masa yang lalu masa sekarang dan masa yang akan datang as-sallabe pura kitul majanci di masa sekarang ini farallu tongan ifat dufa anca asijancingat talori pungala ta'ala dan di hari akan datang onronne pungala ta'ala nawala nabalas pungala ta'ala sininna apa-apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita di alam dunia. Mamagi-magi engke pungala ta'ala na bereki na pitakki na jallokakki lalam macinnong lalam malampu sarekwam mengi na tabale iyari gamareng ngerrapai mang pareng ngerratta maka dapura ki pale riolo me majanci lori pungala ta'ala
napagangkan na insya-Allah mapahangiri lalang atitta na wadding ifaddufa dalam amal-amal ibadah di hari sekarang ini di alam dunia. Napagangkan na mati engke pongala taala nawala sininna ammala na atanna nasibawai riorenunna ya naritu pammasina ya naritu ifatama rilalanna suruga pammasina pongala taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil latim wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.